Solok na inian ba maluk sira hutu hina vena vereid anu maluk timur wan sira ia mudu toma era timur de tama imsem me cadeia imsem me hospital imsem moras e uma amudu fale ho hao amo Venâncio Pereira e programa Dia Maxoin Rosa Leituras Sira ita tama ona va quinto domingo tempo quaresma ia 2023 mono e domingo dia 26 de março 2023 na Rasti bel dia mas último domingo quaresma nian. O Evangelho foi de São João de Hanesane. E a tempo neba Lázaro nia feton sira haruka dehan. Nai ita nia velun moras Jesus ronatihan nia dehan. Moras ne laos atumate ne atu for gloria ba maromak. Atu emahahi maromak oan. Jesus o Marta honi alin Maria ho Lázaro sira belun bot. Ma beronatiha katak Lázaro moras nia helatan loron rua iha neba. Niutiha nia dihan basculant sira ita ba fale judeia. Jesus toba heta nia velun hakoi liutiha ona loron had. Marta rona kata Jesus toda raun ona mai nia sai bahasuru. Maria tu hela iha uma. Marta dihan bas Jesus nai ita iha ne karik hau nia maun la mate. Ma bihau hatene kata oras ne mos bothotu ne veita husba maromak haraik baita. Jesus dehan Oni maun sei Mauritius, Marta hatan, hau hatene, katak, niesi Mauritius o inhira emahutu Mauritius iha loron ikus. Jesus dehan, hau mag Mauritius, hau mag Maurice hun. Ema nebe fiar hau, mas que nenek sei mate, niesi Maurice. Emahutu nebe Maurice no fiar hau, sei la mate tan. O fiar buat ne, Marta dehan, nai hau fiar. Hau fiar nanis katak ita mag Messias maromak oang na biatu maiha mundo. Jesus larang nakdedar neon susar tan hanoi. Hafoing ni husu. Imi tau nia hinabe sira dehan nai maihare. Jesus tanis judeu sira dehan nia ve loke matan dele sira nia matan nia la vele halo emane la vele mate. Jesus larang nakdedar tan dala ida tan hanoi. Hodi to'o barate. Ratene fatu kuag ida. Taka hela ho fatu kida. Jesus dehan. Hasai tia fatu. Marta matevian nia feton dehan. Is ona nai. Basa lorong hat ona. Jesus dehan bania. Haula dehan ba o katak ofiar karik o sehare maromag ne gloria. Sira hasai tia fatu. Jesus foti matan balalehan dehan. Aman. Hau fu agradece baita tan rona hau. Hau hatene katak ita rona na fating hau. Ma be hau kwali hanesane tambe ema lubung ne ve haleu ami atu sira fiar katak ita makaruka hau mai. Dehan tihane nya foti lian makas dehan Lázaro sai mai liur. Mate sai mai. Ain holimau bobar hohena. Oin falo ho lensolida. Jesus dehan basira Kore tihania, husik nia lao. Judeu barak neve mai hare Maria, hare buat neve Jesus halo, sira fiar ihania. Maluk dobin sira hutu, lia maxoin. Maluk sira, milagre boti da acontece tá. Jesus, iha tempo quaresma nia larang ne, itarone Jesus cura ema matandele, Jesus ser tentado, Jesus manan, Jesus manifesta, ninia força, ninia autoridade divina nian, mas be uhi Domingo da ne forte lutar. Jesus halo embe be mate te na loron hat Mauritius far. Ita fiar kala. E Jesus ida na san. Mate be dois be estianan. Ni dihan ba Maria ne sadik Maria o fiar kala. Ita sadik malu, ita provoca malu. Ita fiar Jesus ida ne kala. Kata Jesus bel halo emma be mate te ona ne Mauritius far. Laos het en matandele kare, laos ema diuk belerona, laos ema mu bel kwalia, la ema mate tiona loron hat ben morishwal. Ia ne botol hakar fahe pa mawal sira. Primeiro, Jesus hakara tudo ni aman e glória. Jesus hakara tudo kata ni mais justi aman. Atu ema se sede, hare bote be mat ni halo, fieri ha aman. Jesus gloria ema ba aman. Jesus akan tudo, kata força benia tudo, bid ben benia iha, manifestação ser benia halo ne, atu
glorifica ni ama ni nara. Kata ia ida beharukan ni mai. Tuir mai, segundo ponto. Buat ida bolunaran fiar laos buat negócio. Buat ida bolunaran fiar kata ida fo ita ni antom toma ita tahu ita ni ani maromak ni lima. Maromak hatene seida media kluba ita. Mate camoris e maromak ni lima. Ida ne questão fiar. Mas bem, Jesus nos convida ita a tu fiar ho buat ida bolunaran hanoi nida. Kata buat sira be acontece e moris ne e razão ida. Jesus dianta moras no mate atu ita glorifica na marama. Ora o insa, o hirita moras, o hirita vai mamate, ita bela dimensão ida naquela. Kata liu ita ni moras os sarteiros e sinia, liu ita be mate todo dois, ita bela glorifica na fate ni marama ni naran santo. Maluk ser tempo quaresma, tempo todan, e reflesaun sira mas todan, convida ita atu hare ita ni fiar, ho matan fiar. Dane reflesaun todan ida mas ma ita. Hare ita ni fiar, hodo di matan fiar. Hare ita ni fiar, ho matan fuang ni. Hare ita ni fiar, ho matan Jesus ni. Hare botou todo fogo, ho Cristo di matan. Ha convida mi hot maluk sira tempo quaresma na vema canestan último domingo tempo quaresma na ninia, né? Ita hot lá filha fala para Jesus. Ita hot tau filha fala fiar nem Jesus. Nessa Marta na Maria, nessa Lázaro. De vez em quando estamos em dúvida. How taka a reflesaun ida be. Jesus hakilar bolo Lázaro tu sai. Jesus bolo nia tu sai usi matelaran. Bolo nia sai usi na kukun laran. Na kukun ratania. Se matene durante quaresma ne laran ne ita la sai usi na kukun moris na nia. La sai usi na kukun rat ita nia. Ita klot laran. Ita na kukun laran la kare. Hoje domingo ida bolo. Ita huta tu sai usi na kukun pecado nia. Sai usi na kukun babeu nia. Sai usi na kukun moris at nia. Sai usi na kukun mundo nia. Atu buka Jesus. Atu husi Jesus corre te ligadura sira lençol sira falun itan. Atu husi kita ni liman aine vema kisi hello todo mundo niene atu Jesus corre te. Husi kita niana atu Jesus soi. Husi kita niana Jesus salva. Husi kita niana Jesus corre toda sira. Desejo vai bom domingo. Último domingo tempo quaresma nia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.